Usa nga kuransya number, yan na, iyo yan na pagsayaw, hingkuransya, Honorable Vice Mayor Jasper Candido, nga papadisan na namon Iroy, wala iba kundi Mayora Edith Ann Basco Contado. Vice Mayor Jasper, Mayora Edith Ann, iyo yan na pagsayaw. Tokre, maestro. Okay, damo salamat Honorable Vice Mayor Jasper Candido. Sugad man nimo kapades sa namon Mayora Edith Ann Basco. Usa nga palakpakan